Bamwe mu baperezida bo muri Afurika bashyizeho uburyo buhambaye bw'ubwirinzi bwabo, haba mu kirere ndetse no ku butaka, mu modoka bagendamo ndetse naho baba bagiye gukorera ibiganiro bigiye bitandukanye mu mbaga nyamwinshi. Aba baperezida bafite abarinzi batojwe ku rwego ruhambaye mu gucunga umutekano wabo. Baba bafite imodoka zigiye zitandukanye ndetse bashora amafaranga menshi mu byerekeranye n'ubwirinzi bwabo, kugira ngo hatagira uwica umutekano wabo cyangwa se akabaca muri humye akica perezida muri rusange. Uyu munsi ibihugu bigiye bitandukanye byagiye bihura n'intambara zigiye zitandukanye ndetse n'imyigaragambyo. Ari no mpamvu bamwe mu baperezida bagiye bashyiraho uburyo bw'umwihariko kugira ngo bacungirwe umutekano, haba mu kugura imodoka zihenze ndetse zinafite ubutamenwa, ndetse izi modoka zikaba zitatorwa n'isasu. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri bamwe mu baperezida bafite umutekano uhambaye hano muri Afurika. Ese uratekereza ninde mu perezida wa mbere urinzwe kurusha abandi cyangwa se ucungirwa umutekano kurusha abandi hano muri Afurika? Ese perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda we aza ku mwanya wa kangahe? Bana nanjye muri iki cyegeranyo uraza kumenya bamwe mu baperezida 10 bafite umutekano uhambaye kurusha abandi hano muri Afurika. Iyi ni ibivugwa trends mukurikiranye. Reka duhere ku mwanya wa 10 tugeze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turasanga perezida w'igihugu cya Burkina Faso, na wundi ni Captain Ibrahim Traoré. Usanzwe uyobora iki gihugu cya Burkina Faso, akaba ariyo yafashe ubutegetsi ku itariki 30 Nzeri 2022 ahiritse ubutegetsi bwa perezida Paul Damiba wari uw'agateganyo. Uyu muperezida Ibrahim Traoré ni umwe mu baperezida bashyizeho uburyo buhambaye bwo gucunga umutekano we, haba mu kirere ndetse no ku butaka. Akaba afite abarinzi basaga 50 baba mukikije, haba ku ngendo abarimo arakora naho agiye gukorera inama zigiye zitandukanye, haba mu mbaga nyamwinshi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Perezida Ibrahim Traoré akaba ayobora abaturage barenga miliyoni 24. Uyu perezida nyuma rero y'ibibazo byagiye biba muri iki gihugu cya Burkina Faso, haba imyigaragambyo ndetse n'intambara zigiye zitandukanye z'urudaca, uyu perezida yashyizeho uburyo bw'ubwirinzi buhambaye. Uyu perezida Ibrahim Traoré yashyizeho uburyo buhambaye ndetse no kugura imodoka z'umutamenwa zo kugira ngo zimufashe mu bwirinzi bwe. Afite abarinzi batojwe ku buryo buhambaye kugira ngo acungirwe umutekano we hatagira ikibazo ukiba. Perezida Ibrahim Traoré ni umwe mu baperezida b'Afurika bafite umutekano uhambaye. Tugere ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga perezida Alassane Ouattara, perezida w'igihugu cya Cote d'Ivoire, uyobora abaturage basaga miliyoni 32 zirengaho z'abaturage. Uyu perezida akaba yaragiye ku butegetsi mu mwaka wa 2010. Perezida Alassane Ouattara akaba ari perezida uyobora igihugu cya Cote d'Ivoire ku buryo buhambaye cyane, ndetse akaba yarashyizeho uburyo bw'ubwirinzi buhambaye kugira ngo hatazagira umuca muri humye kugira ngo avutse ubuzima bwe cyangwa se yice umutekano we muri rusange. Uyu perezida akaba agira imodoka zigiye zitandukanye ziba zimukikije, ndetse akaba agira abarinzi basaga 70 baba bamugendaho 5 kuri 5 intambwe ku yindi bamukurikirana aho agiye hose. Uyu perezida akaba afite imodoka zihambaye z'umutamenwa zimurinda ndetse n'abarinzi batojwe kumurindira umutekano. Akaba rero ashobora mu mafaranga menshi mu byerekeranye n'umutekano we. Uyu perezida Alassane Ouattara ni umwe mu baperezida bafite uburinzi buhambaye hano muri Afurika, akaba aza ku mwanya wa 9. Reka tunyarukire ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga perezida William Ruto, ni perezida w'igihugu cya Kenya. Akaba afite abarinzi basaga 100 baba bamukikije baburindira umutekano. Akaba afite imodoka iri mu bwoko bwa Madiland Cruiser, ni imwe mu modoka rero zihenze ndetse zifite umutamenwa mu bwirinzi bugiye bitandukanye. Uyu perezida akaba ayobora abaturage basaga miliyoni 53 z'abaturage ndetse zinarengaho. Uyu perezida William Ruto wo mu gihugu cya Kenya akaba yarashyizeho uburyo buhambaye bw'ubwirinzi, ndetse akaba afite na convoy ziba zimugendaho ndetse n'amamoto abamucikije yatojwe kucunga umutekano we muri rusange. Akaba afite rero n'imodoka iri mu bwoko buhambaye ndetse burinda ubwirinzi cyangwa se bufite ubwirinzi bwa bullet proof kugira ngo hatagira isasu ryinjira muri iyi modoka. Uyu perezida William Ruto ni umwe mu baperezida b'Afurika bafite umutekano uhambaye, akabaza ku mwanya wa 8. Reka nze turebera hamwe ku mwanya wa 7.
Ku mwanya wa karindwi turasanga perezida Mamadou Mbuya w'igihugu cya Guinea. Uyu perezida akaba yaragiye ku butegetsi ahiritse ubutegetsi bwa perezida Alpha Conde hari ku itariki 5 Nzeri umwaka wa 2021. Uyu perezida Mamadou Mbuya akaba ayoboye abaturage basaga miliyoni 14,800 z'abaturage. Kugeza ubu ngubu akaba yarashyizeho uburyo bw'ubwirinzi bumwe buhambaye, aho rero afite imodoka y'umutamerwa yitwa Ahmad Hanvars. Ni imodoka ifite ubwirinzi bumwe buhambaye dore ko ifite na sensors. Izindi modoka afite agenderamo ni imodoka ziri mu bwoko bwa Land Cruiser V8 cyangwa se V8. Izi ni imodoka nazo zifite uburyo buhambaye bwo kuba zitakwinjirwamo isasu. Ni imodoka isohoka rimwe ariko ifite uburyo bw'ikoranabuhanga buhambaye. Izi modoka ni zimwe mu modoka abaperezida b'ibihugu bagenda bagenderamo ndetse zifite umutekano uhambaye. Uyu perezida Mamadou Mbuya ni umwe mu baperezida bafite abarinzi basaga 80 bamugenda impande n'impande. Ku mwanya wa gatandatu turasanga His Excellency Paul Kagame, ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Yatorewe kuba perezida mwaka w'ibihumbi 2003 atsinze amatora. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu akaba ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu perezida Paul Kagame akaba ari umwe mu baperezida bafite uburinzi buhambaye mu gucungirwa umutekano. Afite abasirikare batojwe ku buryo buhambaye ndetse mu gucungira umutekano hirya no hino. Uyu perezida yakoze urugendo, abafite imodoka zigiye zitandukanye zigenda zimukikije ndetse na moto amubanziriza ndetse n'imodoka zigenda ku buryo buhambaye. Perezida Paul Kagame akaba aza ku mwanya wa gatandatu mu baperezida bacungirwa umutekano kurusha abandi muri Afurika. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga perezida Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda. Uyu perezida ni umwe mu baperezida bafite abarinzi basaga 100 babugenda bamukikije, batorejwe mu kumurindira umutekano mu gucunga hirya no hino aho ateye ikirenge, aho kandagije ikirenge bamucunga ijisho kurindi. Uyu perezida akaba afite imodoka zigiye zitandukanye ziri mu bwoko bwa Toyota Land Cruiser convoy zigiye zitandukanye ziba zigenda zimucungira umutekano. Abakomando batojwe ku buryo buhambaye haba mu mazi, mu kirere ndetse no ku butaka bamucungira umutekano mu buryo buhambaye. Uyu perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba aza ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane turasanga perezida Paul Barthelemy Biya, perezida w'igihugu cya Cameroon, wavutse mu mwaka w'1933 ku itariki ya 13 Gashyantare. Kugeza ubu ngubu Paul Biya akaba umwe mu baperezida bafite umutekano uhambaye mu gihugu cye cya Cameroon. Yashyizeho uburyo bugiye butandukanye bw'ubwirinzi. Uyu umwe mu perezida bashyizeho uburyo buhambaye bwo kugira ngo acungirwe umutekano, dore ko iki gihugu cyagiye gihura n'ibibazo bigiye bitandukanye by'umutekano mukeya. Izo ngiyo ikaba ariyo mpamvu y'ingenzi uyu perezida Paul Biya yafashe umwanzuro wo gucungirwa umutekano ndetse no gushora amafaranga mu gutoza abasirikare be bamucungira umutekano ku buryo buhambaye, haba amasaha yari yo yose, amanywa na nijoro. Uyu perezida akaba acungirwa umutekano mu buryo buhambaye, akaba aza ku mwanya wa kane mu perezida bacungirwa umutekano kurusha abandi hano muri Afurika. Ku mwanya wa gatatu turasanga perezida Cyril Ramaphosa, perezida w'igihugu cya South Africa. Uyu perezida akaba umwe mu baperezida bayobora igihugu cya South Africa. Kugeza ubu ngubu akaba umwe mu baperezida bafite umutekano uhambaye kurusha abandi hano muri Afurika. Ku mwanya wa kabiri turasanga Bola Ahmed Tinubu, perezida w'igihugu cya Niger. Uyu perezida akaba afite uburyo bw'ubwirinzi bumwe buhambaye, akaba yaragiye ku butegetsi mu mwaka wa 2023. Kugeza ubu ngubu Bola Tinubu akaba umwe mu baperezida bafite uburyo bw'ubwirinzi mu buryo buhambaye. Akaba rero nyuma yo gufata ubutegetsi akaba ayoboye abasaga miliyoni 232 kugeza ku miliyoni 333 kugeza ubu ngubu z'abaturage ayoboye. Uyu perezida yashyizeho uburyo bw'ubwirinzi bumwe buhambaye, aho uyu muperezida aba afite imodoka ziba zimucikije ndetse igihe agiye ku rugendo ashyira akaza cyangwa se ashyira uburyo bwo kumucungira umutekano mu buryo buhambaye. Afite abarinzi basaga 100 baba bamukikije hirya no hino, afite amamoto, amakonvoye amugenda imbere. Ibyo byose ni kugira ngo acungirwe umutekano muri rusange. Akaba aza rero ku mwanya wa kabiri wa perezida bacungirwa umutekano kurusha abandi muri Afurika.
Reka tugere ku mwanya wa mbere tuhasanga perezida Abdel Fattah al-Sisi, umwe mu baperezida w'igihugu cya Egypt cyangwa cya Misiri. Uyu perezida akaba yaragiye ku butegetsi ku itariki 8 Kamena 2014. Uyu perezida akaba ayobora abaturage basaga miliyoni 108 kuri miliyoni 112 barengaho. Kugeza ubu ngubu perezida Abdel akaba umwe mu baperezida bafite umutekano uhambaye hano muri Afurika, bacungirwa umutekano mu buryo butandukanye n'ubw'abandi. Uyu perezida akaba afite imodoka ziri mu bwoko bwa Mercedes S-Class. Izi modoka zikaba ari imodoka zizwiho kuba ari umutamenwa kandi zigenda ku muvuduko udasanzwe, zifite sensors zo gucunga cyangwa se zo kumenya igihe ikirere kigiye guhinduka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu perezida Abdel ni umwe mu baperezida bashyizeho uburyo buhambaye bwo gucungirwa umutekano kurusha abandi, akaba rero aza ku mwanya wa mbere mu baperezida bacungirwa umutekano muri Afurika mu buryo buhambaye.